Rong duribo kami ulus segajang Rabu ulus nahapal pita-pita nami mau amat nomor 2 di bata anggiat di persahat nulusot tuh ang baru nami sam tugajang nama urmuna tutoropna kanang pinoper di hamu asal honam matutuson hatan itu gua ador haduk kemana tukutun lebu pepeng sarma tu mang baruku doa baruku baik itu papu satu nomor ini satu nomor nono saat ni suruh masak matu peten tiga ras kupas hatta pe ulus segajang Rabon sahak minta tuang gebejar saat para horasan musik. Ni masong nalahu pasaton ulus Tuhan ulus nagajang ulus nahapal asatung hafal matutua kapasu-pasun itu di hamu saluna jalab tugajang nama urmu nang tutoropna akapino parmuna saluna asa sa ni sulumin na sa matuwaten tigaras ku pasatan ulus tuhamu di boto nami lo lain nami sesahak minta tubang biasa sahak matu para horasan musik. Maulate maraja nami kami mulusok kamuna songon ulus nagajang si gudang rabut mangulusi daging muna alai amata debata masalukna na mangulusi todi muna Lanjut Mamang Buru. Kami jongjong marhite-hite ne pasaton ulus nagajang ulus sitoro Rabu on holam mangulusi daging munado yang guna mangulusi todi muna amatta namar 2 di batado donon nami ma songon nanido nina tua dakkani hau gala-gala ma pajakitan ni sisakeus manang tudia mang boruk kumangalaka totong madiramoti tuatta Yesus musik. Mama Uli, Mama ni Priska Pasarin, pangarade kamu. Holong ulus las neroha alayon holong namang ulusi badan mudon anggona pasaton holong nasian tuhatai tetak dohita marhabo satu Tuhan. Jadi di partikian ope mau untuk songod dia pe rumang nyulus nasi pasaton nami lasma rohani badan muna saluh butima musik.